Om Swastiastu. Ainggih para pamirsa kembali ring di jejem genah rasa ngai bagi pisan titiang presiden muali jagi ngaturin rati dedani sarang sami lanturan ramagong Raden Samudra Sakti sani kaping kalih Said A. Ainggih rati dedani sedurung ngelantur jagi titiang ngaturin lanturan ramagong punika sekadi biasa titiang jagi ngewacen komen-komen sani sampun presiden ngeranjing ring channel Agem Bali. Malih pisan titiang terangsuk semupang banget antuk kuratian ide dani sarang sami sani sampun ngedukung channel titiang antuk kesenian-kesenian drama gong sani lawas miwah sani siosan. Yang rati ide dani sarang sami sani mangkin langsung mantan titiang jagi ngewacen komen-komen sani sampun presida ngeranjing ring channel Agem Bali. Sani ka pertama titiang jagi wacen wenten Pak Wayan Ginayase. Oke. Nggih Om Swastiastu Pak Wayan sampun api giatre dumade kena rahayu rahajeng panggih titiang. Niki metake niki nggih kok dihapus min drama gong yang telah diupload. Tolong diupload lagi drama gong Sanjaya Dwipe Genda WCC dengan episode yang lengkap. Nggih Pak Wayan niki titiang lunas pangampura pang banget. Titiang hapus sementara. Titiang jagi benahi channel titiang. Mangde sami-sami memargi becek ngaten nggih. Awale pisan titiang lunas pangampura majang ring Pak Wayan Ginayase pasti ke titian jagi upload mewali keten ngelantor wenten Ketut Astrawan niki diputar episode yang berikutnya nggih suksema pasti ke titiang putar nggih ngelantor wenten Made Sete Sudiastre nggih Made Sete Sudiastre keten nggih nggih Om Swastiastu niki merasa gar kita manah boleh hiburan drama gong lawas sujatine titiang penggemar berat drama gong Dumugi Dramagong ajak muwali sekadi tahun 80-an ngeten nggih. Sane wenten ring desa-desa, ring penepisi ring muah ring pelosok-pelosok mangga terhibur. Suksema pang banget aturang titiang. Nah nggih suksema muwali niki. Majeng ring Pak Made Seta Sudiastra ngeten nggih. Ngelantur wenten wayan dane niki tiang paling suka Dramagong anggen Pertiwimber rikale margi angka uripan suksema nggih suksema sampun preside komen-komen iki ngelantur wenten Wayan Ginatra sangat luar biasa nggih suksema ngelantur wenten Putu Eka niki Putu Eka dumugi boleh drama gong sani menjudul Sari Gading tiang tunggu suksema ping banget astung kare nggih suksema niki majeng ring Putu Eka ngelantur tan Mang Jus nggih sampunang lali lanjutannya dumugi ajak seni budaya Bali nyani nggih suksema ngelantur wenten terlalu lama menanti min diusahakan dong lanjutan ceritanya diupload secepat mungkin nggih santukan iki kantun proses enten nggih santukan kantun proses mulai dari kaset pita niki kaset pita sekali puniki titiang jadikan MP3 enten nggih ngelantur tiang nyoman minte niki tiang salut banget tiang pecinta drama gong nggih suksema ngelantur wenten Rusmiati Made suksema Bapak Agem Bali channel sampun ngwales lanturan drama lawas suksema banget mugi Bapak rahayu sareng sami kata nggih nggih suksema dumade Rusmiati Made niki kena rahayu rahajang talar kesarengin keluarga nggih ngelantur wonten Putra Nila niki ten nyambung niki langsung jero ngantos akhir tiang seneng taler nyimpen koleksi drama gong sane lawas ring memori tiang maduwe koleksi drama Angling Darma Sukerti Gusti Madi Getas sareng Mayang Sari niki sampun ten sabar nunggu kelanjutannya nih nggih suksema ngelantur wonten Pasak DLP kata nggih suksema terhati tiang sampun muter drama gong Kerti Buanasari kalau bisa upload semua drama gong Kerti Buanasari tiang sekeluarga sangat terhibur nggih suksema ngelantur wenten Budi Nyoman kata nggih suksema lanjutannya beli bagus Agem Bali Yahud nggih suksema ngelantur wenten Made Sene nggih suksema sampun muter drama gong lawas tiang lunas putar jebos judulne Made Jaya Winangun nggih suksema muali ngelantur wenten Sudra Jaya kata nggih makutus suksema dumugi presiden ngelanturan kelanjutan drama gong Kerti Buanasari Samudra Sakti sampai selesai. Harapan titiang semoga drama gong tetap bisa bangkit jadi hiburan masyarakat Bali. Nggih suksema ngatur wonten Nurita Ketut niki. Matur suksema sampun memargi kalih episode titiang jantos 2A-nya kata nggih. Nggih rati dedani sareng sami asapunika
titiang presiden wacan komen-komen sanesapun presiden ngeranjing ngaring channel titiang. Dumada channel puniki presiden menghibur Ratu Didani sareng sami. Lagi Ratu Didani sareng sami sanemake langsung mantan arse sarang-sarang drama gong Raden Samudra Sakti bagian sari kaping kalih side A. Aduh, orang aja yang bisa janji. Aduh. Terus. Iya, kita Truna Laksmana Yayi. Pas tuh, pakai tambah bisa janji. Aduh. Terus. Aduh, pancan suut latihan wek bungut cane kalau. Aduh, kita mah bisa janji. Terus. Ayo kita malina ring guru tali dre tas dre denire kapetakeun di nemu magang. Oh, bisa janji. Kalau mau jalan kan nih? Siap, kemari. Me. Aduh, banget pak lo. Tadi naib jadi, Aduh lah, awak tadi pergi no nyana, sing lak ah. Agak di dia agung medal. Jangan sing ada agung medal pocok cinggal sing ada ngucap pencang bong orang sing bisa. Memane ya medal dua agung unang wangset timpal bas dari jalan. Yai, kita dab bunga topok Yai. Merangke kita mau parak lawan aku. Singe. Alungo kita. Nguyak. Pasang tabe Sri Patik Narendra. Hei. Sade nyemak kancut tolong. Lima di dia nyongket. Aden kerahayu nangkil. Ternyelap di tiang. Tanyelap mula saya. Bisa Ji. Yai kita kiul bungut lantang Yai. Rajin bisa. Merangke kita. Jak rajin. Yogi. Langsang. Sang jata yuki prayo lumah. Aduh. Ketua banjing itu ketua. Yo. Kadang si banjing itu celeng yo aduh. Udia kejok celeng ketua ayah tangkil. Dipuri cine. Mula dipuri. Benar tuh ketua hai bo. Itu kengken. Cicet belum mau senawang atau sisilau ci atuh. Dekat lang bodek kaman ciketau not. Kaman camlo kaman selam. Benar betul balen aduh bos ketua aduh. Ayo nih. Tuh. Lang bo. Yuang. Rumah sat cai nyontue ni banyak dan jelek-jelek ke kene. Mau mesti sayorin. Biasa ngi banci ke sana. Tidak wendan mana di dia nyakin. Mana dia yang saya kerja melin sabun wendan mana di dia. Liwat lima. Wang. Diajang anu kori barak sih kene.
apa to mesti mencelekek. Tiang nggodel ladap ngigal ibu. Aduh. Kentan ampun pregino nemeh-nemeh. Dagang uyah ngadap uyah mengigal mesin. Mara keteng nigal su. Uyah mara keteng mara ilang igal lati. Nak kengken kena cungal ada nama kita jangan lente cingigal dari apa kena cine. Kentan tiang pilih yang muda-mudi ne. Ada dos pregino senratari. Weh, cina di pregino senratari? Nggih, Kang Yang. Weh, dari apa Ci? Dados Sang Ramo. Weh, Kang Yang di tiang dados Sang Ramo. Sang Ramo? Nggih. Nyen malu. Nyen ngangon Sang Ramo. Hah? Nyen ngangon Ramo. Anu di tiang neweknya. Ye. Oh sing jam mula kemang kayon di dadane muda-mudi ngangon Ramo sing. Dan kemon meniki nggih. Tiang tan jelek matur nang ngaten. Oh nah delok. Nyanan ada nak uning yan. Suwung yo niki. Dengor to Nggih sampun nika ada idah nggih. Tiang tan jelek niki. Oh uno apa to? Anu ini niki di tiang angon Sang Ramo. Kengken. Yan muda mudi tang etan. Etan nak di samping tan. Song sing ada nyen. Yan muda mudi. Di tiang pilih ho angin ora saso nage. Aduh lon. Angin ora saso angin kedebak. Angin batu kan. Padang orto karangon raksasa kan sing ada nyen ini jeng dengor to ide-ide pulon bo kampung tanas bo. Takah ci ngomong. Udah mulai cocok. Muda-mudi mulai duag milih. Ne jenang ci kekene angon raksasa mara cocok. Sampun langsung di tiang usul do rapat muda-mudi di Banjar. Ngusul untuk apa? Ini niki kayak asapun niki anu. Nawangnya pertama niki ring pimpin muda-mudi kentan di tiang. Yang di tiang pilih angin raksasa, angin kedebak, angin batu. Cutat di tiang tang ngiring. Weh, ngamul cina ci. Ngawet mungkin di tiang mengundurkan diri dari keanggotaan pemain kentan di tiang. Man, yang Siap sami muda-mudi ring Banjar. Tak sepi. Sampun ngantan malih jeposnya pimpin ketua muda-mudi laris Niken jawab. Iyan keto dadi apa dok teng gaus saus kentan di tiang. Gaus, jadi gaus. Ci gaus ha? Nggih, Dadi menggaus? goban di acara celeng. Oh. Gaus to sing jegus. Dan gaus dadi apa dok gaus kentan. Oh. Cocok ba. Dados jawab di tiang laris. Dados Sang Ramo tiang cian. Oh kentan jak. Kengken atas. Kompak muda-mudi sami. Muda-mudi mah kerja. Inggih. Wih, kompak setuju? Ngedesam. Weh. Kita canas bagat. Yang ngedesam kengken sabang kiri itu. Biasa nak ngedesam meragane suang-suang. Ayo. Si kena banci narka sebangana. Kanti ngedesam nak ke. Ngerosong banci dadi rameng ini ya. Man sebelah atas gitu. Ampun kentan. Jak ya bangun. Nggih. Kentan cara nak ngamros ampun. Kemohon meniki wentan diusul kentan atempe musul atengau lebih ketek yang anggota. Man Binan yo kayak ngebah Ramayano yang ngena Sang Ramo muda-mudi kalau ngatur batu bulet badun bungkul kan. Nyumbang batu bulet ngocap. oh ci sumang batu. Nggih. Mungkin Ada jangan menpon kenten mana dia kan. Memare jelema sing resep bebedak. Sapun api niki. Ngena Sang Ramo nyumbang batu muda-mudi artinya bungut ci senter ban batu tawan. Aduh, Mapan sing cocok jenang ci dadi Ramo sing kena banci narko sebang jat. oke, kenten tujuanan itu. Kaden ci angon ci membangun kaden ci. Mana di tiang pedalem sayang no orang muda-mudi kan. ayang bungut ibu sender. Nah. Ini Detul antangasan. Nih, gelah uling tuning ruruh cai lah karaja gelah ngitung nih. ini apa ini budi? Bawa si ide aji. Bicara bos. Ide aji mau bawa kapen gelah. Gelah haliang kone tetagon calon rabi. Aduh.
Aduh. Itu anak istri saking napi, saking puri diki dalar ring metau. Sing sawang. Iya pesengane. Pesengne sira. Asane sing sawang, gobane mesti sing sawang. Iya. Uli dijo kaden. Jak genten jak tugak niki sampun pijo bos dan puput. Mangda becek. Dan ngiring mangken. Lan matur kepuri lan. Jak matur Ngiring ngiring. gede aji ke. Mano jantan. Ngiring. Aduh, pasang tabe Sri Patik Narendra. Lagi Bolon. Satu balung Mojokerto mesolah ring ajang nak lingsir. Siap peng bancik engken cara dalang sentra tari bungut ji. Neng bagus. Kangen Yukti Haji ngeton. Separi solah idewone. Apa mawinan ke? Idewo sing suwut-suwut ngejang pokolan. Yen alikang kepatut idewo putran sang Nageng Ratu. Patut makin nuli jani. Apang Presidojo mani wekasan. Yaning suba antes panemayu. Idewo ngentos lingih Haji Nyakro Dalo dini di Motaumpur. Patut idewo patut melajahi nganggo. Apang Presidojo pasti kelingi ngaji. Keto patut nih dewo jag sing suwut-suwut ngamekang solahane buku kene. Ampura aji. Sira tanuning kegaduhan di tiang wantah sampun iki aji. Mogi-mogi risa petangkil di tiang dados tetuladang rikiring puri sampun ike nyet manah di tiang aji. Awen di tiang pranegada tangkil boyo aji mau pijo baos ring sekian di tiang. Kocap wenten tetagon ti tiang sane cing rabi ni terus ngakuang rabi. Jantan napi anak istri punika. Jeneng mana becik atuh. Yen to nyen kuna sangi dewa kapeningi haji. Aji anak subuh sumedya. Nabdabang lingih idewone nganutin kadi kramaning tato titi sang Nageng Ratu. Setunian bakal melingih di singosanone patut ketampingin Banarde Naryoswar. Niki aji anak subuh nabdab. Pamani dewoi pamanagung. Jang aji ditu kon-kon lim dopur. Maka telik tanem. Sing adolen. Mula tuah tunen aji. Bane Gusti Pati Agung. Apang Sidojo ngeroremi. Maka sekaring kedaton. Angoni dewo somah maka mantun aji. Apan ke bos. Idiah Madusari mas ditu di dopur wastu panegaro ni gemuk. Tadi terepti dag Sukerte panegaro dopurun. Neane angon aji sarat di kayun. Apan ke bos. Rumasat Sangyang Sri ngelemat di Merjopado. Jeneng sarat ang pesan. Mawinan aji sangat tadi ngabo. Sarat apang sido. Aji ngangon mantu ya Idiah Madusari. I Paman Agung aji. Megenaring dapur dados klik tanam sembrika. Nah, dados kantos mangkin. Ipun i Paman Agung tan raos tangkil ring ajeng aji. Sampun udang wangso, sampun niku tenan katro napi rau mriki kepuri. Ne subuh dadi kobot di kayun aji. Ada subuh sajeroane nguli abulan. Wateking telik tanem. Sing ada tangkil dini diajeng Aji Agung. Kunapi minangka kini pesan bencana Antot wen ke pitung dini. Yan sing ada wateking telik sandi tanem tangkil kapeningi haji. Jening utus haji. Mereti akso yang kemu pejalan Yoni Paman Agung ke Dopuro. Ken kawiyaktian pakil Yoni Paman sampun sanang becek pisan durus saja mengubang yang ditang lumampah mereka ke Dopuro aja. Dijang ambil itu anak. Dijang ngiring. Dijang ngiring. Melah dapat. Ngiring padang lagi kawin saja makin.
Ngeston titiang wenten utusan saking puri. Menawi wenten gatra sapunapi Ratu Agung. Inayang palungguh Joko Dewa Pijo Baos. Nyai Sekar. Dua misi kadiaturnya ini. Ada utusan Yai Paman Lobangkara tangkil marap teken gelah. Saha ngaturang sewale patra. Ngaturang sewale patra Ratu Agung. Benar. Kewale kenekar. Sekonene gelalakar ngeraosang. Parinekan isen surat yang di Paman Lobangkara. Tadi melat kayon gelah uning. Icening bagus Dharma Putra. Mirip subuh memarga tangkil rengi dedang gurun gelah. Ratu Agung. Putraan palungguh Joko Dewa semong sampun memargi. Perika tangkil ring bagowantan palungguh Joko Dewa Ratu Agung. Kone putraan gelah rao tangkil. Joko Dewa Ratu. Matur sisir titiang. Ratu Ibu Agung Sanewang yang titiang. Pinirian titiang nunas ampuro. Santukan. Wau dapat titiang si tangkering ibu. Nih, sedang melahai dewa tangkil. Nejani, ibu lakar ngerasa. Parinekan isen surat yang di Paman Lobangkara. Kewala nih. Sekondene, malah dadi kayon ibune uning. Reng parinekan ide wane nunas aja reng ide yang mahayati kengkening. Sapuniki ibu. Uwet sangkanin suecan ide sangyang pramokawi. Kumargin titiang ngomargi yang berahmo cari asra melabde karya. Yukti ibu. Kadi bos bagawan to duwene. Yukti sengke ka bos ngamal jagat. Darman sang nia ke prajo. Patut pawikan saneka bos asto dasa pramiteng Prabu. Are sang sia murkian ing Darmo. Raja niti Raja Darmo. Menawi te sanet yosan ibu. Nike sami ngungah tar niti sasri. Cening Dharma Putra idewening. Sajo pesannya ning. Kadi paice baos ide yang mahayati. Sangke yukti anake ngamal jagat. Masekang kenah ya ipanya ni kewah ning. Kadi mesel ya ikakul. Yan sing kedasarin ban kawruhan. Wenaning. Tadi ibu ngewawahan ajah-ajah ide yang mahayati. Apang setate kerajangan jagat idewone. Panca dasawi kamaning prajaniti neto gelarang idewone. Tatujuan utama sang nyakredala tua. Nitiasa anguleh-nguleh sutrep tining negara. Lamakane preside kepanggo kesayan ikang papa nahan praina jana nih. Tu pesannya nih ngetang bos ibu nih. Selagang pesannya idewa melajahang raga. Pang digeles idewa presida mewali budal. Yan seng selagi dewa melajahang raga. Makelo idewa dini di tengah alase. Engalan rog cagat idewa netware kapikayun ban idewa nih. Matur cicip titiang ibu. Dados ibu mau wacana sapun itu. Menawi te wenten wicara napi ring dapuro ibu. Ratu Agung. Dados premangkin metiosan tato danan palungguh Joko Dewa Ratu Agung. Menawi sapunapi Ratu Agung. Ibu. Yan wantah ledang ibu ring sikian titiang. Mangno pasti ke titiang pawikan. Ini wicara sane wenten ring dapuro. Mikin titiang-titiang. Sening Dharma Putra idewening. Keto masih Nyai Sekar. Tatujan ibune lunga mai ketalangan wana mawana prasta. Saha mabusana sarwa putih ibu malinggah dini di telangan wana mudiang nih. Tuah ngertiang. Jagat gitu masih perti sentanan ibune. Patut Makane satu mangguhin kerahajangan. Nih. Di subane mekelo ibu ada dini di tengah alase. Dadilah cari. Aden idewani madu sari nyemeren pemargan sapunapi ibu. Sening Dharma Putra idewani. Kadi atur yani Paman Lobangkara. Aden idewani madu sari. Nyolong semara ditu di puri dapura. Selegenti anaknya muani kemu kegedongan yani.
lakar nguluren Indrian yani Madusari ning. Aduh aku. Putran palunguh Joko Dewa margi nyolong Semaro sapunika Ratu Agung. Misi kadi aturnya ini. Aduh Agung putra. Nyai Ning. Madusari. Ane seselang ibu. Sehananing atur paungun yai paman Lobangkara. Tuaretan kelingganan ban aden idewani Madusari. Uli pidan Madusari bani marep teken yai paman Lobangkara. Kadi rasa ibu ane subelingser. Seng tan tulak teken sananing atur yani paman Lobangkara ning. Ngentoi paman Lobangkara ning. Ibu, iya nasabun niki wicarane arasa lek jengah manat yang mangkin titiang nunas ring ibu mana ledang ngicen titiang pabuk pacangmu pun ipun Madusari pangten wet ipun ranang junta kepuridone ibu titiang untuk pamit ibu Kayon idewone idewa lakar budal ngematiang yai Madusari cening Dharma putra idewone Idewa ngirengang ibu mai ketalangin wana tuah melacahang raga mirip subekapi kayon ban idewa ane can pejalanane patut jalanang idewa kuenaning ipanjak tuah ngale tetuladan kemu kepuri di pradanane patut tulada teken panjak idewane melaksana kadi aden idewane kengken penaden yani panjak yen suba putus kayon idewane lakar ngilangang sananing regede ditu di dapura memarga idewane ibu ngasti tiang pemargaan idewane nih kemauan sedurung titiang pamit mangno ledang ibu mapi ceswalu patro ibu ning nema kebukti pemargaan idewane sangkaning kautos antu ibu nih ingin mogi-mogi lapor kari Pemarga pemarga idewane. titiang kartir Turut-turut mangga. Ratu Agung. Risampone putran palunguh Joko Dewa. Mawali budal mereka kepuri dapura. Rasa jereh manah di tiang Ratu Agung. Asapun api pajang penada sering puriang Ratu Agung. Nyai Sekar tunggu dia Nyai Marur buka keto marep teken gelah yaning suboi cening melaksana peleh dejai cening gelah di pradene melaksana peleh duaning kekertaning jagat patut nih bakang danda tepang suboi cening apang keti bakang danda ne utamane jani Nyai ngirengang gelah dini di alase de surup-surup lakar nunas ice tumadak banyak keto masih cening bagus tarte kerahajangan Ini Ratu Agung. Yen sapunika baos palunguh Joko Dewa. Sana mangken ngiring wawane nunasi cering ida sang yang prama kawi Ratu Agung. jalan irengang gelakar Agung istri yaning palung Joko di Dewa jaga medal saking gedongan pini becek surian-surian dumun Ratu Agung sapa si reuning dani Gusti Patih Agung Lobangkara kanton celapat-celapat reng amen gedonge Ratu Agung Suk semogalah bibi. Ada dadi atur bibini buka keto tekeni. Bibi. anggit yang Ratu Agung istri Sing medaya saja gelah. Teken parilaksanan yai paman Lobangkara. Ipaman Lobangkara anika cuma gerang ban ida ibian. Bakal ngemit linggih gelah dini di purido. Duduah musuh gelah sujatene biti. Ratu Agung istri di medaging sekadi wecanan palung Jokori Dewa Ratu Agung yanin dados lungsur bibi sane mangken yatne makta anger Ratu Agung istri sampunang palung Jokori Dewa teleman mangden enten palung Jokori Dewa keni pancebaya malih Ratu Agung Bibi. Aget ne ada paupo dan bibi ni. Ane sedang ngemet linggih gelah dini. Yen sing mirip ada bibi. Sina sida coba gelah.
bakal keremeh bani pamano bangkat. Angge titiang Ratu Agung istri. Dadi pengideh gelah tekening pipi. Yatno bibi ngemit gelah. Depesan bibi tuna saya go bibi. Ratu Agung istri. Kalau ngecokori dewa sampunang sumandang saya ring ayah titiang. Bibi. Tunggu dason gelah di jaba mekalungan bibi. Duagong, menawi terane Gusti Patelo Bangkara, jaga rawa malih, pini becek muali ngiring ke gedongan Ratu Duagong. Bibi, ngiring di gelis memarga Ratu Duagong. Dewa Ratu, palu ngecokori Dewa Rao Ratu Duagong putra. Tan penan pesan, beli sahaserau, ngerago beli. Ngeraga mula beli rao. Ide biang enten sarang. Nenten sarang. Adidiah Madusari. Suk semua ayu bahagia kayun beli. Disampun beli rao ring puri. Sido dewa nyangre ban sumito melah turun nyunyur manis. Punapi pada kena jering puri. Amangkinan kena dijangir kereng puri beli. Hari nyai seger aja. Ratu Duagong putra. Inggih, seger titiang Ratu Duagong. Adi Mang no dewa uning. Napi kemawin beli nadak saro. Rauh ke puri. Boyo tios munut pos nak lingsir. Pang sidojo dewo mangkin tangkel kape nak lingsir menika kemarian wana. Rainane mangkin mangdo sikian titiang ngiring beli ke telengeng wana. Patut. Yuk deh saponika beli. Patut. Yanen kentan ngiring jasane mangkin di gelis beli. Nyai Sari. Inggih titiang Ratu Nyai Duagong. bareng ngiring gelah itu masih ada gelah. Inggih titiang sairing Ratu Duagong. Oh nenen malu. Di paman agung dijo. Dan Gusti Patagong lo Bangkara. Men bener. Kantun nurik sain panjak. Duene Ratu Duagong. Yen subuwet subaktin iyo sing kandi ajin buen. Nyala. Kira-kira memarga. Beli domona. Dados menjanggalan pemargi palu ngecokori dewa Ratu Duagong putra. Yuk dibeli. Dados jang-jang pemmargaan beli nih. Adidiah Madusari. Enggak titiang. Itu masih Nyai Sari. Inggih titiang. Sangkanin suwe cande Sangyang Pramekawi. Lampah hadi kelawan lampah beli. Subuh madan tekap diancak-ancak alam. Dados nih puniki sampun prapta beli. Sampun. Nah yang praktia sayang. Dikering kajo kangin. Saneka bos ersanil. Wonten selem dedet. Nika boyo tios wantah taruringin. Arengsor taruringin. Wenten pono. Rika nyegenah beli. Ngemargiang Brahmo Caryasramu. Ibiang kalau rika ngemargiang Wanuk Prastasramu. Ring pondoke punika beli. Patut. Adi di subane kayun-kayunan beli. Ya rasa puniki kebeci kenalase. Sengke ben beli mari cedo. Ngemetuang kayun beli paripurno. Kayun dewa tala paripurno. Kemon sane ajre beli boyot yos. Ne adi. Indik napi. Gumin dewo ne. Inggih Gumin asampun beli ne napi. dewa puro. Mangkin sampun kabos leteh. Ledah. Patut. Dados asampuniko napi sane ngawinang beli. Oh. Sing juga kayun maneo. Dados nenten kemana aduk di Pangkek nah benadi. Jani oyene yo. Aneh nang letos tuan jajik. Beli Ratu Duagong putra. Ratu Duagong. Napi wang yari. Dados ase cokori dewa mayang-mayang yari. Serohiri kiring tengah wana Ratu Duagong putra. beli. Dados sahase pisan beli mayang-mayang sikian titiang. Napi yuk diiwang titiang beli. Nikahin titiang betik-betik. Mangda sida titiang tatas uning beli. Kengken.
Sing merasa Nyai kapin pulih? Dereng kemana aduh Tityang. Wah jo. Bandemen nyi ngeranang. Nyakro dalu. Negakan kosi mau kertur mapurato. Tuh tinawang lebah tegak. Weh. Tinawang. Wake adet ngalas udian. Amres suka ningrat tang hitung laring awak. Ya walau nyanyi kali. Amres suka ningrat tang hitung kadang wak. Tan pendah nyengerang tu kendarman penglihatan. Nya, sing mendayo wake, yen mau ngejege goban yen melaksana buku gitu. Manut kapenadan yen madu sari. Madu tuah manis, tuh mawin mekejang. Panyak-panyak tidak perubangnya nyicip manisnya nih. Ngemat tuang manut ku bilang menjadi. Dwagong. Sampunang palung cokori dewa mewucana sekadi wawu Ratu Dwagong. Putran Raden Dani sareng sami niki wau sampun aturang titiang drama gong Raden Samudra Sakti bagian sani kaping kalih side A. Akhir Ratu Dani cantos bersabar dumun titiang jadi ngelanturang niki antuk drama gong Raden Samudra Sakti sani kaping kalih side B. Cantos manten uploadan selanturnya nih. Akhir Ratu Dani suksema Om Santi 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 Om.